Kum kedak ke Lehkmen ye ke Kiew ke kinhun ye lekai football sya ke third division Hamadan Polo kinong peniat jong ke Lummawbah Sports and Cultural Club ha ke laipau terik unai lar. Kilepen kop buram ye kirang ye lekai bat coach ke under 20 fourth division jong kini ke Shillong. Ha kini ke jingyalang lawan ban pencingan the advisor jong Menteri Rangba uba Hamlet Darling o Vice President Shillong Sports Association ba Daniel thank you kinoyalam shnong bat kinongkit kam jong kini ke club. Kirang ye lekai ha kini ke sngi kelayo kijing ai sngob ha da ke song pisa na ke club kum ke jing penslur banang sebor ha kijing ya kun ki bansawan. Namar ke jing Kiew ha ke kerdan third division kala peliru ik jing khang ban kenthi syaka second but first division ha kini ki kendiat snem. Congratulate wa yaki official jangka Lummawbah Sports and Cultural Club. Ngai Khubor presents the three body of the members of the club. Nama pi tim long kirikam joga club. Kini kena jongi manta. Kini ngok bali left ball hantai Polo. Kini ki official ki presence ke three ki members of the kini ki bat three domba three kilong kini jongi rohli do di club three domba. Kidan ke jengkit kini nam ta Shillong nam ta club. Baka jingkubai baka borong bantong lit sapi di official jangka club. Pitrai ka kam hipulut ye ka por ye ka bor ba ye ka pisa na tebel hipulut namar ba bidan ya ka jingkit. Sehingga semua kon ka Shillong hi brought away ka borong ni ay sapi borok di official jangka Lummawbah Sports and Cultural Club. Ngai Khubor ye borok di players ki ba Lehkmen ki ba ra ka nam ku borong ye Shillong ka jongi. Hajing Shah kita kuat bandrung ke final, berapa job ya ke final, Henry Kamile hajing le, kita job karam, ulah lagi ramah po ke semifinal, Henry kita Kiew pada ya ke Lummawbah Sports Club, nak ke fourth division, syakat third division. Kata kena ke jadi job jongi kubra Shillong bagi klub Khubor aku bahasa jisien, ini bagi kon sama juga Shillong bagi player bermarjan. Kena balik dia football hantai Polo apa third division. Kepak balik tu kemudian mensuah kalau jadi apa boleh buat Lummawbah Sports Club. Ia sah suspend kebasan berusnan. Sebab pun kita sama kimyo sebenarnya bol hantai Polo. Rasa kemas ini baca tai. Kini kalau pelong di babon kirang bani jemba beb jemba bawan jemba Richard babu yang ingin happen Tristam tu ban yo yang ban long nombor hantai SSE. Kita buat report, kita perlu juga Lehkmen nanti nak kerpat, kita dalam juga Shillong Sport Association orang pusat subah, baca biar ilmu bah, bakin atlet biar, baca SSE. Sedang kerja tempat juga kita pedang, bak mentah pada layok ini apa Polo, bagi suku mentah, bapak fourth division mentah kalau bos club, kalau poi support third division. Bagai ni kan borang bagi rak bagi players mentah kaski, ilak belai program berat. Mereka mereka borang kita perak ya kau wei pegawai kerja peying hamil pun mau bah juga kemarin bakal Lummawbah Sports Club mereka kelat Kiew support ke third division. Sebab ni dan ki players sebab tebet apa ke Shillong ke third jadi. Kene kerja kemen ki Shillong third bagi ni ki ko semua ban lekai ya kerja lekai football. Terkadang ni kum ke Shillong ya ko bagi baru ki players. Pelapandang borang yang Shillong jadi. Tapi orang dia kan way boy ke ia persoalan jadi hari lekai sports, hari lekai football. Tu play untuk kali kom ki players berpindah lah berpindah, dia kan sab kapal ke jauh pi. Berkawai ke sekolah bantu tu ni Khubor, mabah pi borok, kita deh buat kereta ke apa arhos nem, kemau kerja lekai football manta, kumlong mana Lehkmen, kami shoot tu jadi lekai dunia, jadi tak tamasa lekai lekai football. Larapi dan yang kerja amno banlok player berbuat tebet, hak ban minum, hak ban Tristam, hak ban sacrifice leban lain lagi. Beliau kat ia kata thong. Nama kerja lekai football mata, kadai ke profession ke apa. Tetapi di player sedikit jongi, dibasain baka Goa, dibasain baka Kerala, dibasain baka Punjab FC, tang hak season kio lagi turun. Kata kadai ke football mata je. Mensuai lihat buat ni, ia tahu show lah ibian, ia tahu puri lah ihun. Kata kalau pun, Rimanta kamlang show kumta. Kalau ke football kali ke professional
bagi hak ban simkian na zo pekat season yo dikiro kata kali ke football pi kata sekarang biang ba kat kendai arpo apoi trace to minat la simkiahi ni skem bar strong jumi ka tajmi kermi bol ba ki players ban warana buram ye jela jumi he borak goi but omle tangil football ka kwa ro bane samli to joki ni kilo kumi kilo pa samla kilo kumi ko to pi ke bal trace ka sports la kalong ye ka badminton ye ka boxing ye ka cricket kado ru ke mau ka soccer ta ka don ka policy menta support la ki khun jong pi yo ye ka medal ha ka national level Lama ni kan periang ye ka national games hangni po jala ka jumi dar ki kena sama jumi yo ye ka medal ha ka national level ka mau ka don ka policy jong sarkar ba menta pin yo kam sarkar kita ka way na ki policy ka ba ka sarkar ka thao nam da ban tsilur ikna samaj ni ba ki min sakmat hage bidai ba ka sports labi lang interest ka do discipline to simkya dur ka mensim preston minat sacrifice ba ka ye ta ka thong ba ka bainong ka dei ka jong pi tu ki players kum ki long snong ne por ni za su kumene biyo kla ba ne kilo kumne ba kumbal kere mane ba Daniel ma pili ki ski mata ki ski ki ba ski ki ba jenjar ki ski ki ba tang da ki ski sudah kat supaya tang da ki ski sudah kadang kajing keren haki yin ki semata kat kini kajing ya nginle kuno udrops ki keren morok serta tu kadai kesakar kapsak bala ban telakam ke police department ki NEHU kapsak ban telakam ban ken ngeli jims wara yo drop support ke jela ka jum kritiso hi weibo brebo bless new nani lang tay ulat kekai bang pa pi kolong ba nadak ban jot ya ko ni kolong gidan kam ke ji trash lang jogi tom na Shillong ni la ni trash tong lang ni yeng sem isnong thao ni sembalang ki balang ke sakar kemun dirla ban kerja ya lu je bukan hagi ke nang salang kasumi kata ka mga ko ban isya ba ti ha ko ko ni ko te nakliang juga nomor ba ngade kum nong Shillong jong ke Shillong nga kala erap ka perbuatan ni de na sutra ba kalau buat sports club mana kini benai berada lawan ban ai blay tapanya bangaya banlang ke present jong ke Meghalaya Khubor station kalau nak duduk ban kebok rana bat kum breu ubah anu ban train tak kebek kabiang bahag kabiang bat continue ke sport sampai ke football tu bangga kamu interest jadi tak banglang present ke Meghalaya Khubor station ni la persang ban Kiew ya football haklen bantah jong ni kari ke jong ni but ang taru la persang banon ra yaki international event hangni ko kasi jingi ba lai la de ban pelong ye ka AFC Asian Confederation hangni pada India but Bangladesh the final match international dari India but Maldives la pelong ni ini kelong sibanta bangin attract ya ka football di kunjungi bikin wan khamar bikin cimata habire ka sport kunta ba football tiga kawa lebih itu happy therefore nampak keren inu na try keren san ko sang najong na barba manta ni kwa ba ka slam ga ji terlei ka way na kitala ka ba ko na ba ha jela football what u chip besar wong ba kwa ba ka jam ka capital jom jela football ke nak yang ji tum ke ba fi manta ni wan ra ya ka way ka jela football jom ki kim thei kita ga dei ka Indian women tradition friendly match hangni po Shillong banile agre Iran Indonesia bat ke team India baru aktif ke Indian women team anta ko kala qualify sudah Asian kembali hangti po Australia hakasam arja at Rio tikini gi friendly match pada ko hangni bilong bat pre nam ta ka team kisutu banyo tet yakni given kamdei ko basu menta ngin ulong yakni ka Indian women tradition friendly match hangni po Shillong ketrek nek menurut arpa atrik menai bespo ajar pesan kepada India bakiran bat kita prepare sedia ini scam tak bangila melek kumni ka football ka sports ka ko jelajgi kanam Kiew mat but way ka sports ke Kiew
ni kerben scam babaro di sini kindo jat hadi ka jalabi ka jungi but shop gan sum na kerma haba kalbu was sport nalai di lagai football sport Polo babawan ma fuarengai baham dan kam balik banyak bok ruang ni siong da ka send off program ke bok ruang di players ila let hangki mangai bet barichat babawan banyak bok players but margin pun so singa pek players or take players bi eda pek lebam pek ne mo mesia metin Kiew ya to buka na fuat cerita dekat ai masalah saja lai ko bang lai Kiew khoi mamata Kiew sa jalan ha tiga hala ayo ni begini jaga yang ni ke full division kumangitip ni ke Lummawbah Hai Khubor bergerak di klub lagi. Presiden Tathiang Kevin Khubor Johnny Kharbotna Payas Kem Kharkongor Dawan Lang Thaba Jefferson Kongstead Instagram